Mashun kamayona bing so kaming sara Adam gajida kamashung kangarong ot gasa atumji La mashing shaka taruk duja gatum Rimegabda ajiwi kamadaya baubing India we gatara criminal laws gatum Manipur li lazat na phokahai Chief Minister N Biren Singh na jishadaira Ayin gatar hili Digital evidence we bangshap kala community service la zanghaira Ukrul down dukan akawi ina lupa lak phanga manwi smartphones li thui haira loga khuili ngashar khawai police na hang mathinda chanbao mi khawai yarili abil sa haira Lekhyang athor aje the Dangkul Expressway bao NG Shankui in a ba midale bao bing maisai na nganang rumsa India we criminal laws kathar Manipur li lazat na phokahai Chief Minister N Biren Singh na jishadaira Indian criminal justice system li shinda ayin gathar hina victim centric approach national security li kamadaya gasa digital or electronic evidence reviews la zanga haina gaji CM Biren na hanga Qatar criminal laws katum hi India we abam psychorally aya July marang darik akha thang aina zatna phoga Manipur Chief Minister N Biren Singh na Palace Auditorium Manipur State Film Development Society we gzip akhali kahang Paradia Nya Sanhida BNS 2023 Paradia Nagarik Suraksha Sanhida BNSS 2023 gala Paradia Saksha Atinyam BSA 2023 hina British Adamli Sem Haigasa Indian Penal Code 1860 Code of Criminal Procedure 1973 gala Indian Evidence Act 1872 hibing hilishin ga haigasana Qatar ayinwi azingli court cases li maximum adjournments khani mayara kala ochot bamwi police station maninglala police station gade ina 0 FIR thasang baira FIR sti ijaram dui ina thasang baya gaji CM na hangsanga Adamwi atishurda ayinli khanga jekhui kharana da CM Biren na majansanga Qatar ayinwi azingli mob justice li makhamaya la zangda legaji hangda yari na mob justice mashurla jan ngazek la jingri ka hai abong ina phap da khang ro khwira ka vai CM Biren na kasatsanga ayin Qatar hili khanga jekhui kharanga jaili dandi khami la jurisdiction backlog cases human resources khanga job kala infrastructure makhamatha investigations in prosecutions mathada magazat higatha hili yangsangda achalakha semka hai arihon mazat nagabai outdated laws in procedures li khanga je khira higachina Paradia Nya Sanhida BNS 2023 hi corporate context in yang akha cheating criminal misappropriation breach of trust forgery kala makhamashung documents kasing higathawi zanga Paradia Nagarik Suraksha Sanhida BNSS 2023 we azingli electronic evidence shijin gabaili madai meda digital evidence kazang tharan samansa gabai pangsha mira Paradia Saksha Atinyam BSA 2023 we azingli document kaji dui hi electronic aina digital records la zangra kala experts kaji hilila expertise luiram jungmeida zangmi hairaji Qatar ayin hina investigation arali advance sa khambai khwirang sagada Chief Minister Jina Hangsanga Law and Legislative Affairs Minister Thanojam Basanta Kumar Singh Nagahang Paradia Nya Sanhida BNS 2023 hiwi azingli community service la haimi haira reader we ayin gachunga na khayona li dandi khamili khamadaya sada lesai khayona jiwi shongza ngajeida phakhui khawai rehabilitation abongli mathada mayang sangsamana kha aragathara ayin hina victim centric approach khira hairagaji Basanta Kumar na hangsanga Ukrul down li khale MI store akhawi ina lupa lak phanga gadawi smartphones li thui haira Ochoti ajahon direct thumranga ya sailong bumbaro ina zingdhan lam gathum shikhawi alungli gshok na jia Khali gsu ochoti phungraidang UBC church wi yangagali khale MEM computers MI store li gshok na Khale jina lupa lak phangawi smartphone khui thui haira Dukan khamong shaukhai hai gasang thor khong nai naw na theida dukan akhawa choi muinaw li hangmia muinaw na shok yang tharan smartphone maguda akhalang da li thui haira sai shim khamong shaukhai ga haili yang akha jumper in a her ga khai thayaji
o chot chiwi wang police li complaint thasang da police na spot inquiry ng thorbung tharashi khali wayang sanga khale jili mapha khwiranga o chot hili ng sunda ukrul police na yari li abil sadale kachi gatha na phone gathar yorgasang theikha ukrul police station li reporter sami lu ji dale ukrul police na hitadala hangsanga kajia higathawi case li khali ya mi ba jimang maningla li ga khwi wajur lo ga khwi ya jila IBC we azingli makhamashung otsak sathu da li ga khwi phone khalo jila crime akha sa da khwi ra ga ji yari nang share khawai hang mathin haira Manipur li shock da khalai maram mi ground report central we mi bing na yang ji da legala result masang la thela khawra ga ji governor Anusia Uike na hangaira ti shoti kupsang khawai stakeholder psychorin na shik da otsa phulungra ga ji governor Anusia Uike na hanga Ajahon tang Manipur Trade and Expo Center Relief Camp Lamboy Khongnang Khong Imphal Westly 15-day Summer Children Theater Workshop 2024 rungmi da ji gup kasang angaran angayeli governor Uike wazanga Jili Anagahang, Central Leaders Pingli Ngasan Mamanda to Shoti Gupsang Kawai Pekar Kuidale. Angaran Angayeji, National School of Trauma New Delhi Gala, National School of Trauma DIE Wing Tripurana, Kenjong Lang Aina, Manipur Department of School Social Welfare Ling Shikda Makok Kamina. Kala Ji Madailagina Expo Center and Temporary Shelter Home, Sajiwa Jail Complex Likale National Bingwivang Rungkami Kasana. Governor Uike na game Julie Khalei National Shaka Magugala Ava Avali Kerjan Kasa Sampanga Workshop Julie Dancing Gala Painting Li Sharuga Kwiwi Certificates La Governor na Ngaran Mia Central Katana Bing na Manipur we report Atam Chalaki na Kwi Jidalaya da Governor Uike na Hanga Arihon Mayday in a Gugi du shot we rot Kamrat Hiling a Sunda Kangbokbi District Alungli Khalei Police Jurisdiction with Nomenclature nga J Khawai La Reorganize Sami Khawai Kuki Inbi Manipur na Union Home Minister Amit Shah Li Bohaira J Nang Soda Manipur Police Housing Corporation with Azingli CABF Camp Sam Kamili nga Sunda Imphal East District Administration with Jurisdiction Dila Mashung Kami Bohaira Maram Hiwiwang Kuki Inbi Manipur GIM na Union Home Minister Amit Shah Li Ajahon Direct Maguda Shinithang Memorandum Misanga Kuki population ngak mi khawai la atomic security wiwang police administration realign ga satar kar saya gaji memorandum jili hangsanga Kuki Inbi Manipur we atisure da State Home Department na 2011 we aina ngatum ngatha da political abong aina tambak police jurisdiction je Kapung district pamni rashung ngasak da Kuki nawbing we alungli bukhanga ba khangaji kala insecurity leng sak hawaji Kala achagum kharam gajang du shot gashok we aina issue je zakshimai ngasaga haina da hangsanga GIM na gahang Ari haimi da khalai police jurisdiction ji Article 371C we constitutional provisions li mashurma kala tribal mashun aina ngale ngak mi khawai legal statutes li la mashurma na ji haira Tambak district police jurisdictions ji hill areas Tambak District Police Jurisdictions G Hill Areas Li Radak Ngasak China Kuki now being with political color territorial rights Li Sazang Ngasak Gaji Long Jina Hanga Police outposts in the stations Hill District Alungli Leila Tambak District with jurisdiction Li Haimi Hai Maram Pejitade Leidan Bogbi Yangang Bogbi Mapau Dam Gala Ketel Manbi Hibing with stations La outposts Hibing Hijitada Jurisdiction with the Zadalegaji Hangsanga Kala Jitada Sada Kleji, Kuki with territorial integrity aina, political nganin ngazan Kawai Kasana da, Kuki Inbi Manipur na Hangsanga. Jurisdiction Kaita Kamili, Magaja Kaleji, Union Home Minister na Takda Mashungmi Kawai Gabosai, Sadar Hills, East aina, West subdivisions the Legasa,
Kangpokpi District with Police Administration G Hill District Administration li realign sami khawai GIM na bodale Home Minister li migasang memorandum J nang soda GIM na claim gasa documentation annexures ngadade da Jehovah Itong mi abam li saham wi kan khana yari li theithang mai khangasak public awareness sada ukrul down li signage haiwa haira Wildlife Conservation Network's Bengalin Crisis Fund wi gadom kami zang da Wildlife Trust of India WDI na ukrul forest division li ngashiglaga saham maram li hangji thai signages pingji avu market ina hamlei khongli haimia Jingri Sora Room Town na gahang Kavang Gakui Pekar Jili Yarina Matadang Han Gaga Tekui Dele Atumi Ot Nguruchi Kwika Kawai Darkar Gasa Permission Kamiwi Wang Ukrul Autonomous District Council wi Chief Executive Officer David Kushung Nauli Ningashi Pongshoka Wildlife Protection Act 1972 wi Schedule Li Gazang Saham hi Shai Kawai Sa Kala Atumi Ahor wi Wang Kareng La lay kalon na maram sada shiman bailak ay na kalay sayur akhana. Ka sahami itumi kangaja timdon li aga agay control sa kami kala lay tao matame kangasagli kangajon sayur na. Atumi mashing diawsang gahay hina ecology li sa gaziling sa gaji. Higata maram hi yari na ting sa kawai signage hay kami angaran angayay jili Range Forest Officer Chirmishan ASP gala WDI wi Field Officers pingla wang rumba Signage hay kami jiwi mga ina laynganong li saham wi demand la suidami rano gaji kasana Itong mi kangaja dimnon li saham wi kan kana tekwi da kawang gakwi li yari na churu gakwi li kawai ningrin ina signages pingji hay kami kasana Bao hi ID News wi ina sampanga BJP li wazang high JDU MLS pangali disqualify sa kawai gapo maram li yangsang ran yangsang kawai Manipur High Court na Manipur Legislative Assembly Speaker li Jijumi Haira Jiju Kamiji Chief Justice Siddharth Mridul Kala Justice Kolmei Kaipul Shilu Gabuina Mishoka Speaker na disqualification petition ji ayin atishurda yangsang mira gaji hearing adamli Advocate General of Manipur Lenin Hijam na hangda karot na kwisang mia Disqualification case G 2023 Tharau Darik Chada Akhathang Article 191 Clause 2 10th Schedule we Azingli Thasang Kahaina Petitioner Maisnam Dorendro Singh Janata Dal United with Secretary General na relieves ngadate the border Maramji Speaker na yangsang mi khawai boya Petitioner we minganin ajoy bebam na MLS Pingjili Thakla kay na disqualify sa kami border Jiwi Dwilep Speaker na Thakda Kwi mi khawai karot na jiju kami na Itum na paning ungbay Manipur wi wang Janata Dal United MLS Turugwi ngachayli Panga na BJP li kahawa Atumji Thangmay band wi Kumugjam Choi Kisan Singh Dibay Muk wi Ngursang Lor Sanade Jiribam wi Muhammad Ajab Udin Wangkhay wi Thangjam Arun Kumar Gala Jurachanbur wi LM Khaude Hibing Hina Lilong constituency wi Muhammad Nasir Mang party mangajila Kalaina Manipur to shortling asunda UK-based Professor Uday Reddy wi tungli complaint thag sangli kuki damnaw long na makhamaya phongsho khaira Professor Reddy na online platforms wi manga ina Manipur tension lay khawai ka satsanga da complaint sahai da khaleina complaint ji mangayi mana da Delhi NCR wi kuki students organization DSO na condemn sahaira
GSO Information and Publicity Secretary Thangmin Joy na kahang kuki aina Meitei communities we history kala kajangkhat juthe kami wipang Professor Reddy Li kasai na kabam ngasa khawai kasana Professor Uday Reddy na ex limi jangma kasa views kala kamashung history juthe kami na da Thangmin Joy na hangsanga Professor Reddy Li action ga khwiji awi freedom of speech khwitui kami mang maningla kuki we educational empowerment khwitui kami na da secretary china hangsanga awi tungli complaint thasanga haiji khalan khawai GSO na bodale itumna theibai Indian origin UG ligapam Professor Reddy hi University of Birmingham li computer science damjiteya awi tungli complaint sada first information report FIR infali thagasangna Thermarine li paisin laga Professor China Chajur Alungli yang shingro kawai saya guji penda kalena. Ready na online sessions kwika laga Meitei community with Thermarine li murshidla community gade ina ngapa kawai kasa pendale. Ready hi Canada li khale Khalistani elements li khangasun la leidale ra guji complaint jili hangsanga. Northeast now bao atishuda police officials na take a kwit ha Ready na social media platforms li audio discussions kwika haira Jili Manipur wi law enforcement efforts li hap khano khawai hang jithe pen naira maram hi ga shokaina Ready wi social media X account la wi tel tami haira maram hi University of Birmingham li hang khawai complainant jina Indian authorities li kaposai Ready wi khung khawa India li entry exit points la yangda investigation dakar ka sa tharan mazathui haira sa khawai authority li kapo sa haira Lodluida ajui khamadaya baubing India wi kathara criminal laws ka Manipur li lazana phok hai Chief Minister N Biren Singh na jisha daira ayin gathar hili digital evidence wi bangshap kala community service la jang haira Ukrul down dukan akawi aina lupa lak phanga manwi smartphones li thui haira loga khwili nga shar khawai police na hang mathinda chanbao mi khawai yarili abil sa haira Ajui bao hili nga jangaira bao nga nadak laina tum psycho rally ring pha gala khama ha yazimik sho nga sa serano